Warna apa Dek? Pink. Warna pink teman-teman nih, ada kumisnya nih. Wow, ada kumisnya. Serem nih. Serem Dek nih Dek, oh, rambutnya bagus deh ya. Abang mau jalan. Pusing bang, udah nggak usah muter-muter bang. Dadah ya deh, Bibi. Dadah. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa apa? Salat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.